Hey, All India Radio, Aizawl ani. Chanchinthar achiar tu le remsang ralte. Directorate of Health Services suan dengi natna alwar mek laka inven konga chanlak zuala tool ati. Chief Minister Puzaram Thangan Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma nen ramri chingfel tura inrem da siam tura inbiak zui zel an rem ti asoi. Union Law and Justice Minister Kiran Rijiju an ram chung ko sang sanga thu boy chin film habak in no khom tam lutuk ti tlem na tur rom man tulani ati Thlipui Hurricane Fiona in Canada Atlantic Coast anwai wangin mi sang tel gol petha nei lovin anom Directorate of Health Services chuan tun naya Mizoram dengi natna alwar mek chungchanga thu chwa siamin nanna pung chak tak ani awangin inven ko nga tanlak zuala tul hle ani ati Antu chuan talan danin dengi hi natna chikhat virus na thlenani a he natna shiki mi thosi na pudar thina chu wangin thosi se atanga inkai chhon thayani dengi natna thedar tu thosi hi mizo ten thosi rang anti ang hi ani a Aedes thosi te hian voi khat dengi shika pai to chuan adam chungin apai renga ase apiang ten dengi natna ankai thina ni Malaria thlen tu thosi te anglo takin Aedes thosi te hian chhun kho en lain mi an se deuh ber thina ni Aedes thosi in mishinga se atanga ninga ni ruk chungin natna alang chuak thina dengi natna lan chwa dan te chu khosik sang tak lu le chalborna mitmuna le kho enga mitmen harsa ru le te sholna taksa abol volsen omte ania hengba ka hian nar ka le hania tanga ti chuak luak pumna takle nak ding lam na te ha omboka dengue fever hin na dangte anglovin enkol na big dam do ya omlova anat na lan chwa danang zela enkol na pek turani dengue ni le ni lo fin fia theina khol Aizawl Sentinel Surveillance Hospital SSH Aizawl Civil Hospital le lunglei Civil Hospital ate oma SSH panrem chang ve theilo te tan District Hospital PHC CHC SDH UPHC tina tisen sample la in SSH exam turin athon thayani Nithum chama Mizoram rontlot tu Union Minister of State for Ministry of Women and Child Development and Ayush Dr. Munch Para Mahendra Bai chuan Nimin Khan Aizawl Veng Noya Health and Wellness Center le Aizawl Club Park State Handloom Expo atlo Mizoram in anlo don sondana Union Minister chuan lom thu soya damlo te enkol na lama film kurangai thu le abikin damlo re thei zwal te chu uluk le thataka enkol an ngai le zwal thu soya ama po damlo te enkol thin lung lama thiam na big nei doctor ni thu te asoya MP ni ma po in damlo nuai som chuang enkol thin thu le an mani enkol na atan cheng ni le duli chau alaw thin thu soya ni Health and Family Welfare Board Vice Chairman Dr. Zadar Thiam Sang chuan Ayush Noya Mizoram den mun te tar langin mamo chang sang te asoya Abikin Physical and Stress Management Center Aizawl pakhata omthule lunglaya pakhat sakme kani thu soya heng pani ba ka hian center som dang mamo alani thu Union Minister of State ne na hian na thlenani Dr. Mahendra Bai hian Aizawl Club Park State Handloom Expo nei mek lo in heta hian Health and Family Welfare le Commerce and Industries changtu Minister Dr. Althang Lian Teba ka sarkar mi poimo dangten an lo dong songa Dr. Althang Lian chuan Union Minister ne na hian Mizoram ramhul dam doi siamna tur hnim na le thlai tam taka om nia hriat thu asoya Mizoram tan ramhul dam doi siam chhuana tura malak le kun hathok tu te zinga ramhul dam doi chin le la khom dan inzir tirna nei ani phot chuan state tan mason na kong khata siam bel ani pha don ti soin Mizoram ram hnim le thlai te zir chena tul thu le hemi konga hian atulanga ma lak sak turin angen bokani Chief Minister Puzaram Thangan tun naya Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma nen anin komna ramri chingfel tura inrem na siam ngei tura inbiak zui zel ni se anti ti asoi Chief Minister hian tun thlani som pathuma tangani somni pali chunga New Delhi a azinchu Nimin Khan Mizoram alo thlenga alo thlenve le Chief Ministers Conference Hall a azin chungchang soin thuthar la khom tu te akom ngala Chief Minister chuan New Delhi acham chung hian sarkar lai puya mi poimo sang sanga biak thu soya Prime Minister Narendra Modi le mi poimo dangte amuna Myanmar boina chingfel turin India sarkar tan puina chatuna apoimo berle kong om chun pakhat ani thu soi pui ti asoya India sarkar chu pa chanchanga bultan pui tura angen thu asoya ni
hei president pi Draupadi Murmu po in angai poimo thule soi pui ngei tum thulo shilti chief minister chuan a soi Chief Minister chuan Indian Home Minister po Amit Shah chu Mizoram lo zina zo ko sanga Assam Rifles headquarters thar tur hong tur asom thu soya November thla aron jin ngei tum thu po Amit Shah chuan asoi ti soyin Union Home Minister mebin aron hon chuan tuna Assam Rifles la in son pheilo zong zong po anin son chui ve maya be sei thu asoyani Union Health Minister po Mansukh Mandavia po akom thu le ZMC chu sarkar lei puina en kol theinan theito pa ma lo lak tur thu minister chuan lo shilti puzoram thanga chuan asoya Union Finance Minister Nirmala Sitharamanin nakum sangni somni pathum sangni somni palia special assistance to states for capital investment ro manani le tur thu lo shil thu te Union HRD Minister in Lunglaya Mizoram University Southern Campus din nakonga sarkar lai puin sumatum theina na theito pa ma lo lak puin tiam thu te asoi boka Asian Development Bank ka healthcare sumatan chengbai bel chasang khat Mizoram in adil na chakta ka ADB country director in malak pui lo tiam thu te MNA returnee te in senator tan puina prime minister asoi pui thu te chief minister chuan asoi bokani Aizawl vai bakon than molkal tlanga zo hnuai venga tanga National Highway 54 pannakong chunimin khan INPR minister pularwat kiman ahong Bial to MLA ni bok pidar ruat ki machuan COVID ripui len ma devin vai vako na tanga bazar bung kon kong thambo em le kumtin deu thori surfacing ti ngai thin chu sarkarin rigid payment asiam sakman ti asoya in kalpo na kong chama sona atamna rabi pakhat ani awangin mipuite po in a enkol le amandana film khurle uluk taka nei tu chanchanga mo phona na turin angena danin aphal lo thil ti lo le bol hlo pai thleng po a film pora tul zia le hemi konga ma son angai thu te asoi bok he project hi cheng noi za samlok paruk sing sari sang sari asiamani a motor te kal theina tura siamani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga ponani Union Law and Justice Minister Kiran Rijiju an ramchung ko trangsanga thuboi chen film habak in no khom tamlutuk thin ti claim nan kongdang alternative dispute redressal mechanism ne yangai ani ati he thui Patna Bar Council of India le Bihar State Bar Council te huai hot seminar aman puina soin Rijiju achuan ko trangsanga thuboi le chen fel lo baibel chali le no area ta omme kan yati a hemi te niam tur chuan thuboi nei te inkara inchal rem dan turemo inbia rem dan turemo dapangai ni ati a he hars na sukyang tur hian mipui court lok adalat nei tam deu atul ti soin hemi tur hian Legal Aid Service Authority te an poimo hle ani ati Fast Track Court FTC te ani dan tur anga na thok thaya thuama tol thu po soin Law Minister chuan Fast Track Court sang ka zariat om tura rom hanema se tunden huna zariat samko paroka omme kaniati a FTC tamzo din turin Chief Minister tele High Court Chief Justice te angen bok he seminar hian Justice Uday Umesh lalita po in thu asoyani Role thlepui Hurricane Fiona in Canada Atlantic Coast anwai wangin kolpetha nei lavin mi sangtel anom meka Nova Scotia Prince Edward Island le New Brunswick te chudarkar khada KM za somli pareta chakhlipui na noyani hemi malam hian Canadian Hurricane Center chuan thlepui le ro thok tur he lo soilok to a Prime Minister Justin Trudeau po in Hurricane chu ana hle don ti soin mipui te an him theinan thunei te thu ngai chang turin ange nani Chanchin ti top na natlang pui Directorate of Health Services chuan dengi na luar mek laka invent konga tanlak zuala tul ati Chief Minister Puzoram Thangan Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma nin ramri chingfel tura in rem na siam tura in biak zui zel an rem ti asoi Union Law and Justice Minister Kiran Rijiju an ramchung go trangsanga thuboi chinfel mabak in no khom tamlutuk ti tlema to ro manatulani ati Thipui Hurricane Fiona in Canada Atlantic Coast anwai wangin mi sang tel kol petha nei lovin anom chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani